Loron diak ba telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atus ida ponto ida megahertz. Bem-vindo mais programa Haburas Vida Espiritual. Hamutuk hau Padre João Boavida ya episódio atus nen tolnulo resing rua. Ya episódio atus nen tolnulo resing ruane ita saya kuliah konaba leitura sira baya segundo domingo advento niang. Ya segundo domingo advento ya primeira leitura ita saya reflecte konaba livro husi profeta Baruch niang. Baruch profeta da memoris ho profeta Jeremias ya quase tempo nebe hanesang. No sira nain rua assisti konaba destruição cidade Santa Jerusalém niang, no destruição husi reino Judea niang. Ya nebe população sira husi Judea liurai sira. No nina oan sira nia família sira hotu ya desterração bahotu kedas iha Babilonia tambah liurai Nabucodonosor conquista invade no conquista Jerusalém. Taun iha fating nebe sira desteraba, ia prisão neba, sira sente triste, sira sente larang susar, tambah dok husi serne umat, tambah sira sayane sang atang ia rai seluk. Taun iha situação dan sane, povo Israel sira ia desejo, sira iha Hanoi, sira iha Karak, atu fila hikas ba iha rai Jerusalém, fila faliba iha Terra Santa. Taun iha momento dan sane mak musumai profeta Baruch, ida nebe haklak yang basira mensagem esperança niang, mensagem paz niang. Ya nebe nede hamba povo Israel katak maromak nina salvação se to omai tamane mak buat nebe povo Israel tengki halo mak saida sira tengki hak solok sira tengki hasai hena meta nebe sira tau tamba halo sira triste kai hei teniang kardian seremonia deslutunian sira tengki halo tamba lorong justisa maromak nian se to omai. Ya nebe maromak se lori sira filaba Jerusalém. Ya nebe sira se experiência paz, sira se experiência harmonia, no sira se moris fali nudar ema judeu sira. Mabe ya neba profeta Baruch la asli tona kolia konaba Jerusalém ida nebe ema entende he tempuluknya mabe nia kolia konaba Jerusalém fong ida. Ya nebe maromak mak se ukung, ya nebe ema husi loromono lorosai hototo si hak basic mai, no se experiência maromak nina salvação. No profeta Baruch mos diang katak maromak sei hati tukhotu foho wan sira sei halo raiku aksira hotu kaber atunune povo hotu nebe hakarak atau baya sira de Santa Jerusalém sira hotu bele lao sem desafio sem dificuldades atau ne sira bele to iha sira de Santa Jerusalém niang. Então iha primeira leitura hosi profeta Baruch niang ne fahnoi mai ita katak banghira ita liwa situação difícil niang tambah karek itanya pecado tambah itanya salah sira no ita doku sinai maromak mabe buat ida nebe claro mak ida ne maromak ida nebe fiel maromak ida nebe lahusi kita mesak maromak ida nebe ni hatene katak to nia tempo lolos nia sesuai ita nia lori ita fila faliba dalam los fila faliba fating ida nebe ita hotu heng atau toba fila faliba solok los nebe ita buka hea ita nina moris. Ia evangelo apresenta mai ita figura importante ida Novo Testamento niang João Batista. Ya nebe mosi harai fuik marang nia hahu haklakeng konaba mensagem importante ida. Mak mensagem conversão niang. Tamba João Batista atau bela prepara itanya fuang hodisimu Jesus Kristo nebe atu mai Mesias nebe mai buat uniku nebe ita tengki halo mak conversão. Conversão no atau hetang perdão baita nina salah. Tamane mak figura João Batista nena nasam figura ida nebe hadiah na ina dalang ida nebe hati tukhotu foho asira ida nebe takarai klean sira atunune viagem atu bahasoro maksoi ida ne sai diakdet tang iha evangelho ne convida ita se ita hakarak atu experiência maromak nina salvação se ita hakarak atu experiência maromak nina fidelidade buat ida nebe importante husi ita makidane atu ita converte ita neang hakribit ita ninia salah nune ita bele simu maksoing hodiak. Ida nema khane buat rumah nebe ita precisa halo banghira ita hei ba Kristo nebe atu mai banghira ita hei mane maksoi nebe mai atu salva ita atu ita iha mudan sahe ita nya moris dalabarak liu pecado nebe ita iha dala rumah halo ita dok kusinai maromak dala rumah halo ita labesik banai maromak haketa kusi maromak entang buat ida nebe João Batista husu para ita prepara ita ni andi dia kodisimu mane maksoi makidane ita hakribit ita nya salah hakribit ita nya salah insa hodane fali ya itanya relacionamento itanya maluk sira kita karek dalam balong ya lia fuang hahalo ke rumah nebe karek ita halo ladun diak nebe ofende maseluk o karek iha itanya servisu sira ita haturu hahalo sira nebe ladun diak tau ya momento idane mak João Batista husu ita atu hakribi itanya salah hadiah itanya moris atau bele simu mane maksoi nebe semai festa Natal semai
Maybe importante mak oin sama kita prepara itane ang atau bele simu Jesus ia festa Natal nebe semai. Então hanesang profeta Baruk nebe haklakan kona maromak nia fidelidade festa Natal Jesus nyamai idane mas satu mai ita kona maromak nia fidelidade kata maski ita emane sala maski ita emane dalabalon la fiel banai maromak maybe maromak idane be kriya ita maromak idane be lori ita to hin lorong maromak idane nia nafatin pronto atau mai soi ita no hasa ita husi itane terus susi itane susar tomak tamane haoning fomai ita korazen ida atu esperança iha maromak atau nafatin tau larameti iha maromak idane mak buat nebe São Paulo confessa iha ninia segunda leitura nebe ita sebarona liu iha ninia karta basarani Siria Filipi São Paulo hakere karta idane basarani Sira banhira nia se iha la prisão larang banhira ema kairnia hata em prisão tamba nia haklaken konaba Kristu eneba ia atitude rua idane be São Paulo manifesta primeiro ni hatudu gratidão ba iha ninia passado ita tenen katak São Paulo ninia moris ninia passado ne laos buat nebe diakte nia ultrapassa dificuldades oi nia ultrapassa perseguição nia ultrapassa ema koleat nia tamba det nia hakarak atau haklaken maromak ninia evangelho atau haklaken mensagem salvação yang atau tudo konaba maromak nia fidelidade ba ita ema mai be maski a situação difícil nebe nia liu ia prisão larang buat tidak nebe fobania coragem atau continua hakat ba oi mak banhira nia hatudu nia sentimento gratidão ba iha tempo passado nebe nia liu segundo ia neba São Paulo hatudu nia confiança ba ia futuro confiança ba ia futuro tambah iha segunda leiturane São Paulo dehang maromak idane be hahu na buat dia iha nia seilori idane ba to nia rohang dan katak maromak ne fiel maromak se cumpre duni ninia promesa sira tama São Paulo ninia confiança iha futuro nebe hamutu kona maromak tamane mak halonia iha força iha bid atau nia hasoro dificuldades nia hasoro situação susar hotu nebe nia enfrenta iha ninia moris hauni idane mak kita ne leitura sira hakara katuru maita ninia mensagem simples maita mak idane primeiro atu ita consciente na fating konaba maromak nia fidelidade maita ita hatene katak mesmo ita dalam rumah karak lahal tiru maromak ni hakarak mebe maromak ida nebe kriya ida nebe bolu ida nebe hakarak ita atau basic bania niane maromak ida nebe fiel maromak ida nebe la abandona ita maromak nebe hahu ona buat rumah husi iha ita no nia seilori ita bato iha rohang nebe diak segundo buat nebe ita precisa halo makidane atu ita iha conversão atu ita hakribi ita nia sala ida nemak yang hadiah ita nia ang hadiah itanya moris, hadiah itanya relacionamento, hadiah itanya lefuan serna bekare kita hato ba itanya maluk sira. Hori moris tirolos na maromak nya hakarak. Nonune ita bele kuda na fatnya itanya fuang sentimento gratidão ba ia passaru nebe italiona, karek ladia pasar nebe ladia ka pasar nebe diak importante ita agradece ba maromak, tambah ita bele hamrik metina fatnya situação difícil ini larang. Segundo atu ita tahu confiança ya maromak bahaya itanya futuro los duni futuro ita lah hatene sesai uinsa los mabe banghira ita ya confiança ya maromak mak ita hatene katak nia nebe hamutu ko ita iha hahu sei hamutu ko ita to rohang hanu indana mensagem importante nebe ita precisa reflecte hamutu que segundo domingo advento niang hodi ita preparaan di diak belesimu Jesus ya lorong Natal nebe semai na maromak haraik bensang waim ba imi hotu